Nebe mutegeru wa WeruTV no tubakwitha ukiwatana nao nina burankwire nkethira nkiarakia na Honorable Mithika Linturi urani mubunge wa Gembe South na Kenyatta na kurietekia Senator wa Meru na kiama kia Jubilee na kiama kia kana atkutare na muchunjo ko aitire unopposed na ko tuketha tukari no manto ya mengiara ya kwithira yekarikana kinyayara na tukiambiria karibu sana. Thank you very much. Na tukiambiria tuambirie na constituency yeku antu betrite bakiwitha demonstrations bakiwiba chuna miunda kenda betira bakirwa ruwe kana bakinjira bya hol kento yakiu na nwithirite nyawe ukiwa na ukuru na mandikio to andeto ukurukira thimu ati nyawe wina munda na ni ate bubo ngwa kanto ba chuna miunda uti demonstration kwa mbere ndaomba kuiba ku rokuwa antu betrite bakithia demonstration ni kureta the wrong picture no tuntaibwa na ntayona I wouldn't mind kuona na antu wako demonstrator kwa theia ukareo lakini kwenda confirm kuringiriru ari ni Dennis Embu cia mantu ya kwa ndamu ndene ya ichio kya ikumbwe and I think kramenda kuma kuothai ndenda kwira antu ibarekane siasa balite siasa indhugu kiri maendeleo ya nthi antu ibelewe ati kya kina maana ngui kiritawa ni babwiri kuewa nafasi ngui ritike kou ukea kumenya ndene ya thirikari ya Uhuru Kenyatta ni kwirite tukiwa tuewe ndamu ndene ya Meru na uni last week kuna na ndamu ira cieri kayanwa ndio ndamenyere actually one of the areas ira bathithitie antu ba water kuthithia salvation na bakwa ndamu no ibwithwe ni area ira ya ikumbwe na engineer Naivasha na ndingire thimu na ya wakwanda mwira nte witikina twina space ya manto ya ndamu ambira ari junga koni so ai ndamu thia tana yetombonia na yetombonia ndatima kweri nirimbene nara na woni kan kwenda kuwa ndina eka inya ndene ya irimbarira baba ina eka iri right so na antu baikuwa baingi so rewe tabaikuwa ndabera nendi no kumemantu yate yakwa kwa u mbere kwaria na anybody establishing kwethira uma kwina enough area pambira baina capacity ya kwethira kuundi 50 million liters kulingana capacity ndamu yomba kumara kenda aitichio ndenjana ciegoti kianda aiti ya Gembe Central na wonde ruru kandamu na rwafindwa kimeuro ketha kuna flow ruru wingi muno downstream na kukiriete other reservoirs ila sikaomba kukundi antru ina njiru ya iti so ndaberende bo bra ukathithia nontu imantu athirikari ibone DC district county commissioner ibone machibo basensitize antu na betre bra bakete baishwa nontu unde mutetesi wa mantu ya raia eitarara kinyikankendekana au ngatonyera na tukariria lakini uko tuweka kwa mtu insight antu kirepubliki na bauba siasa ya bambirirwe kana rambirirwe I think kaba tete direction kaba urite nkwendo baromba na bamenye ukathoma katiba ya Kenya kifungu kia 40 kiwa the right githarira chamantu ya right ya kuoni property na ikachonga section B ikaua thirikari ina kisheria itawa the power police power kana the power of eminent domain ira Meru yua thirikari ina power ya kuoya munda yuonthe obwonka munda ukethira ngwira itite kuo ne public use kana public good na justification ya kisheria mbele chao ki kuoya munda you individual kuita public use ilazima kuithira munda ya tuma public use na muntura munda yoyerwe athithirwe just and complete kana adequate compensation so utumba kuriria thirikari ya kuyinyara wakuo karindiru ari ikona tuwe for example WeruTV ya kwina minerals upende usipende thirikari kwa ya munda yo kaya kuria evaluate TV station munda na kila kitu yo compensate equally bwangu kwenda kuwa thirikari ya kwa mwane kwenda kuthithia drum ndene ya hiriera tutumba kuwa batene nkara baterwa kantu bakarua nthi belezwe mundu atarwa matuma yawe atarwa mumayani yawe atarwa mitererewe atarwa kasi yawe erwende mbisa hii ichi ano nao ku this is the money we pay you
Natokea manto incitement iko kwerekana iko arena maandamano ntopa barabara ingie kugwithwa kukerekana ati barabara yu iko arena kacha ntopa wethirite akiawa kandarathi. Do you have any ad kana kwe influence wethirite okigwithia ke maandamano yu ari ntere yu? I think only history kwa manto peace speaks for itself. The peace loving, they promote our peace na oya kilipu chionde. Irapo mboye tanki ita siasa siako na campaign buwa anto tuturania boya siasa anete siasa tubuiro tura brothers and sisters na tukari kwa omuntu wendo tukaendelea kuturaniria kinya siasa siathira kwa uoni utionderera nke advocate man ya violence the governor wa igo kwithira insight ko so ka mbuwe munya kuwe imethiko winsight haina kiyewe munya ne lewe muntu ro defamation okweria kuithe trainende we kana okweria kutikana no mwira ti woni mbute incitement so wonte ansake munya no tike mumba ku discuss na we ke mantu ne yako enda kuwa you know munya no bwiri kuthitango na incitement in the first place neura I think ata watu abone mikono ya sheria kana bata no na mantu yo nonto no mbwane sare political capital usema ni yo mairithatu auere anto begembe baina mwambi manyara na clip ile okabote kwenda wiseta bonania auere barabara siembe ikancho tenda na nonto cio kanchwa imithika waka na mithika na ringiri manathato milioni manathato ya 50 so ndio kuona reaction ira te woni mbirite anto kanto ba ku react nonto barabara yonto for example ya thero mawa thero ira president ya commission aka launch uyu anto batora barabarene bakende demonstrate bakenda barabara lami ko no tuwe governor were ya council don't we why contract so ne kamdirie so batora bakende demonstrate oeta barabara kuma kimongoro kwina manje kanuni mwanko goti wichenjere athi muchaina ikuo na kuthithia barabara mawa town kwina barabara ikuthithio cia kilomita 18 dene mawa town ira president Uhuru tutwire kuchwa ni kuthithwa company yetu Golden Ruby weta lare kwina nderu ikuthithia kilomita 21 weta kangeta motene lare barabara ni kuthithwa wena makuma kirengo launch mwanga national park barabara ni kuthithwa barabara itemithiko kuthithia so munya ari norongo bokwairania anto aiba insight against me na kwendo bernia imakosa trikare thithite so reaction ino kuona ni anto bathurite ni matamsi careless ya gavana munya na imanyara wawe na kou ni public igwiti akio so te wonde involved ya u nte kumenya na no tuende kana ethirite akiwa ya council don't we why awere atiri awere barabara iguri consent nonto imethika way contract na awa barabara siembe itwe na no mutekipa kuringana na we no ethirite onto barabara icha national government yes no ethirite na withirikari ne no kona akacha yani on the right channels kana mitaratara ni ethirite kithia to yonde thikiria nkwira nguritane sheria procurement participate teki kuthia sheria procurement law na unindo mete sheria na nkathithia course ya procurement na ngakuruka kankwire u process yondeko ya procurement is specified ni katiba ya Kenya article 227 eu niyo main sheria ya procurement of goods and services na you process you will go transparent right kenda na eri open and transparent ni kenda public yumba kuona value for their money so kurankwendo kwira ni atiri national government itangasire tenda si atumwane ya China ni ya Israeli na kampuni ya association niyo yatuma twashindana na China na baraba hange kwa tuika kampuni yoshinda ya uni kwanja ndeshamani no guba ni ora ndesha kuwa ora ndesha Kenya Airways ora ndesha East African Portland Cement ora ndesha Safaricom na yondora bodithia baita kana Kenya muri wale kachobitwa kunda imbanishairwa chekie mbega yambi ya dividend equally company ira kandi shares kuo na ndi investor so ni wo kari na ndonere ke kirumi na mantu ya ndoni ke munya kuwa
ka barabara ciembe ikanzwe no Mithika inacia no atekua barabara ile kwa Somali ikanzwe mu China ikanzwe mu Ikuro kwenja nengwe Mithika kenda engo barabara ne so mantu yero kuona ni reaction ya hantu teuni nenda muri yakiuria kama wewe uita barabara kwa contractor bagu karita Malaysia uto support local contractors katibra sheria to kurukitinye procurement you are local contractor na buri kwa preference no ntubako mrundi capacity na kuhakikisha kutena capital flight ni urauri tangu ya anto hedani cha Meru ukamuntu kuma Kisumu akatangu ya kamata mbesa yatachonda Kisumu kano cha Kenya ukamu China akamata mbesa chonda ya Kisumu so kinya Mithika aka aita kadhukuma biashara kadhidu akaona milioni cia we 10 kana 20 cia choka chonde gembe na Meru county no ntonde invest county na ana bando maithiba county ana antubara bandi kingwene yuchionde ndi na umatu na workforce yangurukia ndoma na ya thatu na ibo bakuria na bakanywa out of that process na tukera kia kwethero kiweta president naito komya kethira kia twe Meru for 3 days na tethira ita Tharaka Nithi kanoti atethira ina visit Tharaka Nithi nikona ni anasa ya kaba ina probability ya kwethira bake ketha kura nyingi ndene account ya Meru ibonto yete kuna atiwita Tharaka kana ni atebubongo president yatweliano tukaomba wita untu kuonde at the same time no lazima yale anto amwe at a time ruari yale ya Nyeri Mheshimiwa Kinya anto ankwitelia nini antuko yoro anto ba ntere chiembe paretele tinyawa bakire da bakiwa president ya kaba tete na wita account wingi na atiwita account yo katuwe Kenya nene na ndina uma president ayata kuonde preference ya Meru no ntuni itarati ata muno utumba kuishi Meru awi Meru kibara ndikirite strength yetu kuringa kura tu number 3 ndene Kenya ke counties itu number 3 na wingi bwambi wakura so any a serious voting block ya Uhuru Kenyatta kono tuwe ni ukwabwana sa kwetwa president ne ya na president yitake ndari ya shua hantu ba Meru na bendete na naba supportete kiringana na mikakatira twekirite kuromba ngugira tukaritirwa yonto especially yonto ndamugu basipingwa nonto besa sikio number 2 barabara ira cionde iwakwa thaira ma contractor ya ikuo ni nyingi so president yake ya royo yete kwira Meru ura twetikaniri na tongerie bentu kathithia MBCD ituthithetie na nara bwina nkanja iyo ni bone so yonto ndende royo akarura barabara akana commission barabara iyo cionde cia larendo muru barabara kama kangeta kwina manini maua all this nanya ementi kariene so keyete kuwa ibwampere kura ibwega I have delivered this na the same time akiromba kura na tuina uma tukethera turi arongo tukiagua president wetu ate turitirite ngugi na mheshimiwa Kebitela nini na etireta ki commission barabara ya Urangeti nterecha Tharaka Nithi na kuma mwankera thai barabara wethe kilomita 1 nukona project ingi akethira akilauncha barabara akanya chitethira kibuda so kanguire menya para president mwire na wete o ai contract ethira icho no ayo kithira tethira kibuda president ngwire we nene wakikisha goodwill werio pesa siekero budget contract ikeyano aka antu akambiria kunjura barabara ke okwama for any reason managers ba barabara either nikera nikura kana Kenya National Highway Authority so bauba ke akuremwa kusupervise barwa move na speed ira ireo ibo babwiri kuhakikisha bakura atongeria bo na bahakisha bakanzo contract nonto utie muntu wa barabara atena capacity na guarantees ira ciekairwa ciekerio nonto banoni ukira non performance ni theoro muno na kuuka babwiri kutia ta contract urethera kuwa kena nguya fast track so president yaregerie nethera kutanguya so not your president ngoeki ko launch to supervise purango yikuthira kirito president ate supervise barabara no tutakari engineer na hiyo ndo na authorities ira supervise ngweci othithia barabara unda kwira cithatu so kwa kuna mistake atongere bau ibete ba complain ibawe kenda nara kwina thina kumba kurwa yorango ndo kwira for example barabara cietu ire ikuthithwe Meru utire contractor twetikiria lease around barabarene uti wetu wetikiria antu betu bacererwa bati barabara ite kuthithwa so kirambo bagoromba ikwethe kwina lot of cooperation no tukethera kwina issues here no kwenja tu for example drainage ya kurukira mundene
manto ya kwithira kwina lot of understanding na negotiations tutukareta story secondly projects no ntomba kuthinya rimwe te problem we contractor yomba kuthia problem we misunderstanding between the project managers na ene atori nara but ito open dialogue administration betu atongerie betu ba kisiasa kenda projects yomba withu na mbera na mheshimiwa antukerwa ari gwethirite bwe na gekara na ndiki bandeto kwa the current senator kuriete kia governor then account ya Meru Kirito Murungi gwethirite kukwirikana ati muchemani wa president ne yuantu ba Jubilee kana tongoria ba Jubilee yake. Does it mean president to antu baraponde na itukomeiba na kwa support ni chama vingi ya PNU bakwethira baimo support na bakwethira baimo support kwenye independent candidate bakuiba support president kende batethira bakitikira kwa wita michemanio ne kana kwethira bare award the president ituku invite antu bonde ba Meru ba invite ba kuende miadiera senator bakaribishe president de ya Meru biratu kwenda kuwa na ithire clear na ate Uhuru yite ruyu kurithia campaign cia Jubilee na uwe ukiakwithira wiyite we support wa president yoruyo uthikirie mucemanio rais tumuhimbirie konyanto bana PNU no be ukeya kuya na t-shirt yeku ya PNU ukeya kuya na t-shirt yeku enacha kana story ingi na tumitoku waho nika ya clear i campaign ne tore president naroko na arete ekirite blue ekirite UK na Jubilee utumba kwethe muchemanio no Jubilee woto profess manto Jubilee uyo twekirite blue ni provocation uketha wiyite nio ikoto kwa president uyu isiasa si Jubilee nacio muntu okama kia PNU na kwenda kuyo provoke bange kwetha utumiria please kakando na tori wono ntutwije face ya impunity launch ba violence bond ban division right na masters ba kuendia ku divide ya Meru ni antu beta wa PNU talking of PNU yes nuko na ka PNU is threat nene mno ki Jubilee the PNU is not a threat to Jubilee na dan kwa PNU menya I am referring to the party leader no ntuko na antu anga wingi muno ba PNU bari antu baba ya lakini niwe mutongeria wao right dira kurura muromo yoro ko nao bila kuleta individual ya kuleta Meru ni trend akweria ku create dene Meru na akareta situation ya kuinsight anto against one another so ka chera niyo tutikwende tonya niyo tukua nonto no tuirerwa kwanza nende ruare bakatharia ruare the intelligence information to hati batamburanga maratati ya Mithika batamburanga maratati ya Kirito Murungi we are telling them information itukomenya siasa te yandwa muntu ne wita kwariria muringi kura ka mwanura kenda kuringa so tafadhali tukathukia Meru yetu no ntu ilikuwa one another tukainsight antu wetu against one another itu tolerant itu manerie na kwethira oro kuona kugetha kwena mucemanio PNU utiona abatu twetete twantu ba Jubilee na sarira yari na kana Raila uteiba batu twetete mucemanio ne yawe so please munya na timu yaku give us some break the camp Uhuru na supporters ba Jubilee bathie wendo muringire kura orota ndebene kura isikireti tutarea lakini nyeyo ngwete kia tutemiona no ntorende bie wibetu akiwa ni nasa weno nasa nio aringaira campaign na Kenyatta bia yawe nera ya nasa na Raila Odinga ya kwera shoppinga kila kitu kirage kuthithwa kia maendeleo number 1 ukiwa na pingire barabara number 2 na pingire nya wakwa kwa polytechnic emawa number 3 ukwibwa kigenoru stadium kigenda kena mfadhili wokiaga to international standards mkwibwa akiwa neka rekoda atenenkerwa mbesa number 5 ponge poke bravo nge nabo nkuwa ke mantune ya upinga miunda ya antu ba mudhara bongo abatiani au na tuire ature kotini aipinga batika dimo miunda batika ewe taito so thank God koti nironere antu babiri ko dimura munda na kawoiboya muno ni judgment ira umire ko muntu kupinga kapinga tutiumba kuitikanira mante unirongo kwa tabia yonde ni enacha tabia na nyaki babekwa na utaibo muruchamanyo nyayo montuge mwe hai campaign ya Uhuru Kenyatta oge wako kana turele sia kwa barabarene kana ibabuya twekirite twinde bitu ba Jubilee na mangari ya Embu Jubilee natoka wa Uhuru Ruto mbira kiruba ukemwe
kiaomba kuona munya ekirite na kiwa Uhuru hau hakuna so twakashwa mheshimiwa naithirite akiwa we kinya kithira nasi bakwithira baimo atambaru nitokona nyamechemanio nemengia one of the principles on us Raila Odinga naithirite akiwa hata munya mbaru lakini munya wengo na kwithira kirwa ama farm na president akaona kuata president mbaru kare ingi bukureana na manto una imeagia yekewe wengo munya I must have double speak so utuko ethera akiwa muthenya arira cio akiwa Jubilee utuko no nasa na au hauno tunakomenya Meru predominantly pro Uhuru nake akwendelea akaria kuthithia mantu utuko then antu wakamenya imuntu aina gani so iranira wibachua ne kuri nyumo irethera ne era enyumera ya amburi etawate mbiti kwe mbiti norocho ekirite muta yongondo ko utire tomba kwirwa ma munya to nasa ni kyo kya menewe yari na pia ni unyano mwa coalition konto kida to Raila tomba kwe wa munya arinkirwe kura ngakwa seconds that onto ndaka jeto kudira seconds that kangonda kuwa tumare ruyo na winge kumara kukaribisha Uhuru Kenyatta na tukambiria safari yeto ruyo igoyi tuye nkubo tuma nkubo tuye kariene kuma kariene tuite kirwa tuma kirwa ra barabara ucio ndika launchro na raire tuchoke Meru town kinto thakenda na nusu for mamoth rally euni on tukwe mbere ruyo Jumamosi twambiririe ringe tuiname kagaene ara barabara ikethira ikithithwa kuma utuite Mikindori tuma Mikindori tuite Lare tuma Lare na kuo na barabara ika launchro tume Lare tuiname Maua tuma Maua riu tuitie Kangeta then tucoke Kianjai tukithira cia trip yetu kwa Meru ituria twendanite tukathura no imantu akura na tuthikirie tuteta yari ya Meru iko pinzani na upinzani kwa erwa kuri muntu mba kuri replace Uhuru Kenyatta hai president wetu atwenda ngurugika na turitire ngui kwa uturi ana mantu ya PNU na story cia kuikwa nasa tuseme clarification president ayete for 3 day tu akanani ile induru uyo Friday na Jumamosi ndaketheka mtu kwiyele okay ndipo ya sana onto kwa time mutegeri nkora kyanwe ni senator aspirant wa Meru County